Samo u toj bolnici 25 uposlenika radi po ugovoru na određeno vrijeme. Iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika tvrde kako su još pre godinu od vlasti dobili obećanje o promjeni radnog statusa više od 1000 medicinara koji već duže rade po ugovorima na određeno. Potrebno je da se ovim ljudima jednom zauvijek riješi radni odnos. Žalosno je i bolesno što mladi napuštaju državu, što ostajemo bez stručnog medicinskog kadra. Ne samo njih, imamo i veliki broj administrativnih radnika u kliničkim centrima, tu je i tehničko osoblje, vozači. Imamo vozače hitne pomoći koji 10-15 godina rade po ugovorima na određeno. Ovi ljudi se ne smiju razboljeti, ne priznaju im penzijsko osiguranje, ne mogu uzeti bolovanje, nemaju pravo na godišnji odmor. Jednostavno možemo ih nazvati robovima 21. vijeka. Iz Ministarstva zdravstva kažu kako se traži sistemski način da se reši status 2500 osoba sa ovom vrstom